Pozdravljeni, moji dragi spremljevalci, z vami Supervrh 69. Danes imam za vas novo igro, ki jo vidite pod mano. Kupil sem si Deluxe Edition, tako da imam zraven še original vodnik. Dej nalož se me. No, pa začnimo, danes bomo player 1, player 2. Kak je ćemo biti, player 1? Tretjega ni. Potreba player 1. Ok, super, R, kje si že, V, H, A, 6, 9, enter, gremo. Op, je pa smo. Op, avion, super. Pa začnimo. Kako prideš noter? Štenge, stopnice, pardon. Poglej stran, aha, 92, ok. 92. Ok. Če bi jaz šel na kavo, autopilot, F9. Kje pa sem tribi? Pa so to oblaki. Miren let. Spoštovani, to je bilo za danes vse. Flight Simulator Poljane 2020. Naslednja epizoda pride čez kmalu.